mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndikoliwa a tshi ḓivha madekwana avhuḓi kha Belrand News u tevhela news Court reports na mpho Felicia Mudau sengamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Thabane khathihi na Thulamela ri khou lavhelesa vhahumbulelwa vhavhili vha tshinnani vha vhukati ha miṅwaha ya 24 na 25 vho farwa zwi tevhela tshiwo tsho tswa ngomu nḓuni tshe tsha itea nga matsheloni a maḓau tsha musumbulo wa ḽa 27 Lambamai 2026 nge Matswale First 12 tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Musina hu khou farwa upfi nga hafu bva kha awara ya vhuvhili nga maḓau tsha munna wa miṅwaha ya 49 o vha eḓela nḓuni ya musidzana wawe nge Matswale First 12 musi a tshi bva phosho nga ngomu nnḓa musi a nga ngomu kamarani nga murahu tshifhinga nyana u khou farwa upfi futhi ḽo kombetshedza u vulea nahone ha dzhena vhanna vhararu zwi vhonala uri mupondiwa o kona u ṱalusa muṅwe wa vhahumbulelwa sa muthu vha tshi funana na muthu wawe wa kale. Vhahumbulelwa vha vhanna avho vhararu vho rwa mupondiwa nga tshigidi nga tshifhinga tsha u ṱhaselwa nahone wa musidzana wa mupondiwa u khou pfula upfi nahone o kona u shavha. Muṅwe wa vhahumbulelwa o mbo ḓi rwa mupondiwa wa miṅwaha ya 49 nga tshaili tshina tshiḓivheyo kha ṱhoho. Vhahumbulelwa vho kona u dzhia ṱhingothendeleki yo no ḓura ine ya vhidzwa upfi i khou ḓura masheleni a linganaho 5,000 rand, zwienda zwa Adidas, tshelede i sa thu ḓivheaho, ID khathihi na garaṱa ya banngani. Mupondiwa o hwalelwa vhuongeloni a nga tsini u tou ra kona u wana dzilafho ḽa mishonga. Zwo ralo mapholisa vho bvela phanḓa na u ṱoḓana na vhahumbulelwa vho shavhaho. Nga u ṱavhanya mapholisa vho ḓi fara vhahumbulelwa vhavhili vha tshinnani nga ḓuvha ḽithihi nga musumbulo Matswale First 12 nahone avho vhavhili vhahumbulelwa vho mbo ḓi ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Musina. Zwo ralo u lavhelesana na u ṱoḓiwa ha muhumbulelwa wa munna o salaho u khou pfela upfi vha khou bvela phanḓa nahone tsedzuluso dza mapholisa nga tshino tshifhinga na dzone dzi kha ḓi bvela phanḓa zwinzhi kha ri pfe musi vho Malisela Lidwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Through swift action, police subsequently arrested 2 male suspects the same day on Monday, 27th April 2026 at a house in Matswale, Phase 12. The duo will appear before Musina Magistrate Court on Wednesday, 29th April 2026, facing charge of house robbery. The search for the third male suspect is continuing. Anyone with information regarding the outstanding suspect may contact Investigating Officer Sergeant Carlos Mbezi Chamunwe on the number 072-903-8290 or Crime Stop number 08600 10111 or via MySubs app. Ndi hono gumanyisa kule Court reports kha ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho wa tere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4,000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.